Family, umeze gute iwacu muhira taziko muhura bikakorana ukama mumarira ino nta buryo nta buzima taziko mufise ku mutima musuritse nanzugaruka nzugaruka iwe mu mahanga zo gukina mama nyako bingora ushaka amafaranga bitera byanga kutasishobora Seka mama kwanje yavyaye Pineri soni kujya nicaye Kunyona sorora vyoba bihaye Ubuzima numva bwoba bunaniye Hello my beautiful people Ndabara mukijumwa kunzi ba Eric Burundi TV Muriko muradukurikana uno mwanya Now ndi kumwe na Braizo mu melody Hi bro Ya rookie you guess it No man simple bro Ya Braizo From today, ichambe na mbere, naisha kundamukiriza bari kutura muri kano kanya. Hello guys, umeze neza. I'm Braizo, I'm your boy. Hey. Yeah, Braizo. The wrong time not see you. I know. Gihe cyari kinini sana. Wahora he? No, narahanye gusa. It's private. Umwe muririmvyi akundwa n'abadada cyane. No. Mr. Romantic. Yeah, why bro? Je ndi bukumunsi duheruka gukora ikiganiro wanyemereye ko ugira ukore back to back turabonye indirimbo yawe wakoranye na Berry Music yarasohotse ariko nyuma ya ijya ndirimbo nta kindi koko turabona kubera iki haciye amezi angahe oya haciye amezi atatu amezi abiri kuri atatu nabibazo ya na amezi abiri yeah of course ni back to back yeah haciye amezi abiri haca kuyindi yeah nubwo nyine reka tugende kuri yes Metro Brown n'umugenzi wawe yeah Metro Brown n'umugenzi wawe ariko aci nta gikorwa turabona muri akorana byo byifashe gute kubijanye n'igikorwa na Metro Brown n'umugenzi ariko kubyakazi nawe nyine n'umugenzi kandi kenshi turahanurana mu muziki gusa umunsi nyine byashitse bizokora kubera nta kibiciye turumvikana ya twasha tugane kuri Adobadi Adobadi ariko gusohora indirimbo y'abantu benshi bavuga ko yakoze neza kubwa bijya ndirimbo Adobadi wakiriye gute ni indirimbo nziza sana okay ugerageze kuraba urwaruka go ngaha hari abajene bari kuduga kubgawe nice ikintu nka support ubaha nka mukuru wawe support ndabaha support ndabaha niyo nshoboye like urazi ko dufite studio iyo tubonye hari impano turashobora kubafasha tukabaha audio muga ku muntu ashoboye amakuru numvise ko studio ikoramo fresh muyisangiye wari waye twinye muga twaragaragaje ko atuhoza turayamenya mwamuko usanze mukorana gute na fresh no ni sinshaka kubishira hanini cyane gose ariko sinshaka kubivuga ko sana but no kwegera fresh kumubaza lazima afisa makuru menshi cyane ubuherutse twagusanze muri duka ry'impunzi umunsi gusanze mu duka ry'amatelefone n'amakava ya tuvuge ko wunguruje business canke uje gutembera no business ni ikintu cyacu cyose umuntu ashobora gukora ku isoko niyo ngaho sindiho ya umva nakazi ko sinakora okay I'm contract n'umwe mu bantu ba hafi yawe yes ugerageze kuraba uko ari gukora nawe ari kuza ubibona gute Michael kwanza of course Michael n'umuntu twakuranye sana twakuranye twarigana twarakuranye twararimbanye so ndazi talent yiwe cyane gose ni umuproducer ujya komeza yeah umuziki ku bwawe ano masaha uhagaze gute umuziki wawe so uhagaze neza gute na neza Pilav ari he Pilav ari kubujumbo ni ati twitege iki muri no misi mu ntango y'umwaka sinshaka kuvuga byinshi but ndafise song zishika muri 3 songs ndiko nimvira nde kuri imwe but urumva ndacagerageza kwanza kubipanga byerekeye n'ibintu bya okay kusanga uburyo usanga bwoye ku bwawe umuziki ni business wayishobora kwicara ikingo kirekire atandirimbo sohora no man umuziki kandi n'umutahe
umuziki n'umutahe haje ubonye audio na video byose bisohotse umenye ko cyagiyemo amafaranga. Baravuga muri karo karere kwava abaririmbyi benshi bafite impano kubwa ubivuga kwiki? Ya sana ngaye Nyanza harimo yani tureke Nyanza Makamba harimo abaririmbyi bafite impano ariko babuze rya support. Urazi support hari abantu baza batandukanye, aho support abantu umuntu aza gufasha amafaranga, umuntu aza gufasha video ibintu nk'ibyo. Nta support bafise ariko impano yo Nyanza. Guys, mambo vipi, umeze neza? So Blaizo ndakurikirana cyane ibikorwa bya Eric Burundi TV aho muri hose, ibintu byose uzobisanga kuri Eric Burundi TV. Ciao ciao. Tumeze nk'abayaga ariko tugenda twiyerekeza muri entertainment. Uno muziki w'u Burundi mu nama sawo ubona gute? Umuziki w'u Burundi wahagurutse sana, umeze neza cyane gose. Turavye mu myaka ibiri heze umuziki w'u Rwanda wari hejuru, but for now umuziki w'u Burundi waduze cyane. Usigaye ubona ko hari aba artiste basohoka hanze y'igihugu umwanya ku mwanya bagiye gukora ama concert. Ni ikintu cyiza cyane rwose. Ugaragaje kuraba wuri umuririmbyi novuga ko umaze igihe kirekire nubwo atari kirekire cyane, ariko turamaze kubona abaririmbyi bamwe mu ba legend ano masaba basigaye baja muri comedy. Kubwa ubivuga kwiki? Aba legend ntabwo no banzi, ariko hari abaririmbyi benshi bari muri comedy. Ushaka kumbwira nka babiri? Ariko tugaragaje kuraba ibyo bakora ugasanga barakora ama video kuri TikTok bashyira imbere comedy sana. Big Fizzo. Big Fizzo? Big Fizzo aba ariko arapromotinga akazi kiwe. TikTok ni kibuga kiza gupromotinga aba artiste ku ndirimbo zabo ziri ku ma YouTube. Boom Play na Spotify. Ano masantu ugikorerako ni kubera iki? Boom Play na Spotify singikorerako cyane bivanye no na support kandi nari mfise ubu siyo support mfise. Tuvuge kuva uvuye muri MT ano masaha warazimye byatewe n'iki? No sinazimye gusa nuko abantu nuko gusa abantu batampaye umwanya ukwiye, ariko ndiko ndagerageza gukora nubwo usanga bitoroshe. Uri kurakora umuziki wihagarikiye wenyine, kila kintu cyose wimenya audio na video, usanga ari ikintu kigoye cyane. Umuproducteur wawe w'umwaka wa 2025 ninde? Ni babiri. Tubwira amazina. Fresh Umutse. Umuririmbyi wawe w'umwaka ninde? Umuririmbyi wanje w'umwaka ni Blaizo. Uwundi fo Burundi. Dramatic. Ururimbo rwawe rw'umwaka no rwawe nkunda kumviriza Burundi cyane ni kwisi yose. Ndavuze mu Burundi. Indirimbo nkunda kumviriza ndakunda kumviriza indirimbo nyinshi cyane batandukanye. Ariko nashaka kuvuga nka batatu. Dramatic, Linoji na Izere. Abavuga ko Kirikou yabaye umuririmbyi w'umwaka, wowe bivuga ko iki? Arabikwiye. Ururimbo ahanihe ururimbo rw'umwaka? Arabikwiye. Okay, kubera ko tuzababona muri competition abaririmbyi bino mu karere bataje mu competition hamwe n'abandi baririmbyi. Competition nyabaki imeze gute? Ama award akunda gutanga tutabona baba nominated. Okay, ama award imbere kwanza wewe kwanza umuririmbyi ntiwitwara umanza gutorwa n'abantu baba organize. Siko none ahubwo wewe nyene urakwiye kubaza why abartiste bo mu ntara ya Burunga bataba nominated kandi bakora. Comedian wawe w'umwaka ninde? Sinkunda kuraba ama comedy cyane, but ndakurikirana bakeya nka babiri. Ndakunda kuraba like mu Burundi Mutima ya Red Wanyange n'abandi. Ndakunda kuraba kuri page Facebook ya Red. Si benshi ntacyo nabivuga. Bimba Boy kujya muri comedy wavyakiriye gute? Bimba Boy ni ujya mu bro ari so talent sana. Kubera kila kazi kose ajyamo aragashoboye. Ni umuririmbyi, ari muri comedy kandi
kenshi ndakunda kumufata naho abantu benshi babona ko umengo hari comedy hari amajambo dukunda kuvugana nka je like Jenny mutoyi wiwe turanurana byinshi sana reka Brezo mane nkugusezera tuzogaruka ndafite byinshi no kubajije ariko reka tumenye tugarukira murakoze cyane thank you ndongera mbwira abakunzi ba Eric Burundi TV gukanda subscribe kuri Eric Burundi TV kungira bakomeze kuronka ama update ama news atandukanye just from Izere imbere ya kamera na kubona Brezo ma melody murakoze cyane